futhi bayibuza namanje ukuthi kanjani lezi zinto lezi abantu abasuke bebheka ukuthi mhlambe bazongibona mina ngibanga isicefe kuzona njenga lezi zinto zokunominate ngihambe ngincenxa abantu ukuthi ngicela bengivotele khona abaculi abafana noKabza the Small laphana nabaculi abaningi beminye imiculo aze babone yona behle benyuka ko-workshop bethi bacela ukuvotela yabo so angazi ngeke ukuthi abanye abafana bengayenzi leyo nto leyo bakweminye imikhakha bese mina ngomasikane ngisho ngiprove umnyoni lapho manje leyo nto yabona so abantu abayofunda nje ukwemukela ukuthi umthandena kaloniwe ngiyindoda nje ezenzela into yami kukwena ukuthi uyayithanda uma ukuthi awuyifuni must fuck off hayi ukuthi ngicontrol unenhlanhla ube nenhlanhla washaya ingoma wase uyayiphusha ngendlela oyiphusha ngayo kwanabantu abakhombisa ukuyithanda leyo ngoma kumele ke usebenzise umqondo into yokuthi uthi udinga usizo labantu bese ukhombisa ukwedelela ukhukhumala abantu bayakhombisa ukuthi hayi singakujikisa lapho uyakhona ubuyele emuva.